இதன் அடிப்படை என்னவென்றால் நாங்கள் சர்வதேசத்தால் நாங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. UN ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொல்லுகிறது எங்களுடைய 40,000 சகோதரர்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்போது இருக்கும் ஒரே குரல், தமிழனின் ஒரே குரலாக நான் இருக்கிறதுக்கு ஆசை. எனக்கு சாவதற்கு பயமில்லை. சாவதா இருந்தால் எனக்கு பாதுகாப்பு நீங்கள் தரவில்லை, தேவையில்லை. என் கைகள் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும், அல்ல என் உடலை என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பி வையுங்கள். 44,000 உறவுகள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. உங்களுடைய அரசாங்கம் தந்து பாதுகாப்பில் வாழ்வதை விட என் உயிரை இழந்த என் சகோதரர்களோட போயிருக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன். ஆனால் மிகவும் கவலை என்னென்றால் இந்த ஒன்று ரெண்டு ஒரு முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் எங்களை பார்த்து கதைக்கிற கதை. நாங்கள் எந்த இனத்துக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல. ஒரு நாளில் போங்கோ யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று சொல்லி உடைமைகளுடன் வெளியேறுங்கள் சொன்ன தலைவன் நான், என்னுடைய தலைவன். ஆனால் இவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் எனக்கு மூளை சரியில்லை. இதே அவருடைய தாயார் தெளிவாக සිංහලத்திலே பேர் අම්මා හිස්බුල්ලාගේ අම්මා හරියටම නම දාලා තියෙනවා. හිස්බුල්ලා ඒ කියන්නේ ඒ ඔළුව හිස් කියලා තියෙන්නේ. ඒක සිංහලෙන් නම දාලා තියෙන්නේ. කඩාගෙන ඉන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි නෑ සාදාරත් පිළියෝ සරන් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි මේ විවාදය විනයානුකූලව ගෙන යා යුතුයි. මගේ අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. මගේ නම සටහන් කරලා ඒ හිස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමා කියපේකට උත්තර දෙන්න මට අයිතිය තියෙනවා. වෙනත් මන්ත්‍රීවරුන්ට අපහාසයක් වෙනවා නම් ඔබේ කතාව නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා මට. කොච්චරලා තියෙනවද? වෙන මන්ත්‍රීවරුන්ට හෝ කාට හෝ අපහාසයක් කරනවා නම් මේ කතාව නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා මට. මන්ත්‍රීතුමා අහන්න මගේ නම සටහන් කරලා මම පිස්සක් කියලා කියනවා. ඔබතුමා විවාදයට සහභාගී වෙන්න ඔබතුමාගේ කාලය තව විනාඩියයි තියෙන්නේ. මං අහන්නේ ෆීඩෝෆීලියා කියන්නේ ඔබතුමාගේ කාලය තව විනාඩියයි. මගේ බලාව අර පැත්තට දීලා තියෙනවා වරදක් කරන්න එපා. ෆීඩෝෆීලියා කියන්නේ පොඩි ළමයිත් එක්ක සෙක්ස් කරන ලෙඩක් තමයි ෆීඩෝෆීලියා. එතකොට පොඩි දරුවක් අපි දැකලා එයාත් එක්ක සෙක්ස් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒක ෆීඩෝෆීලියා. එතුමාට සයිකෝද නැත්නම් ඒක බරදි කියලා කියපුව එකට මම පිස්සක්ද කියලා මම මේ ජනතාවට අහනවා. ඒක අමතරව මට කියන්න කැමතියි. මම තපරේ ඉවර කරන්නම්. මට ඕන නැහැ වෙලාව ඔයගොල්ලෝගේ වෙලාව අරගෙන මට කතා කරන්න කිසි ඕමනාවක් නැහැ. හැබැයි මගේ වෙලාව දෙන්නේ නැහැ කියලා UN Human Rights Commission එකේ හයි කොමිෂන් එකේ මම කියලා කම්ප්ලේන්ට් කරලා දිනවා. ඒක බලාගමු අපේ රට වෙනුවට. ඔබතුමා මාතෘකාවට අදාළව කතා කරේ නැතුව කාලය ගෙවිලා ගියා නිකම්ම. මගේ කතාව දෙන්නේ මට කරුණා කරලා තව විනාඩියකින් කතාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ මම කතා කරන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? ඔය පුටුවේකට අපි රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙනවා. මගේ බලාව නැස්ති කරන්න එපා. මේ බේජ පබ්ලික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා පොතක් තියෙනවා. මේ පොත ගැන මම විනාඩියකින්